أدو لنشوف يسون ونشوف يسكن غار طورف تكيب لما سري دارت نوين يسلم قران ديفون السكينين باش الخميس 9 يفرير 2026 الناس رقم يذمون تشكي معاه أكندنا وسلن الوكيل الاسبيسياليتي ديالنا نستوفى أكن تزرع كابيلي نوز تلفزيون ابونيو تبارطاجيو لي فيديونا تروحو زاد تولي تصوري نساوي سيا ما تفهم تزرم قبل ويض نساوي الحوايج ونساوي نتالا تيلي زريوين نيضون نساوي داني يسلن وقفل ويض خاطر نكون من المنفى نخدم ديريكت نخدم تساوي اليوتيوب فوالا دونك السكينين هذا شفردنا ولدنا وسطو في تربيعة اللاجياس كان يبدي تسدون أكان بيان سور أزكا ديلين تربيعة اللاجياس كان غاف تصغر بعرة تبدو قلنا الحسين يتحمد ميونا طوندو فضل النونس اللاجياس كان عندها تعرض لفان وديفان دا نسوي اللبسة لاجيسكا لا توني لاجيسكا دا نارتيكل اسنف كنا مكانية لي بيرسوناليتي وإذا راه تعرضون دينا ما تغرد نارتيكل تروح هذا داكشي تفكن ومام طون أتكين إسالة شمال غير لي بيرسوناليتي وين مخارم في بي very important personality دونك وين يبغان غادي يروح هذاك المكازان يلا ذاك البولفار هو مزيان سداو لاتريبون الفيراج بنار وكيل رمضان اللي سورة رزق لاجياسكا دونك تروحهم هذا وليد سكنات تيكي ومام طون دار محمد تاكي داغم اون تونيو ايانو دار محمد تيكي تروح ما تفرجم غير لي سان دي سون دو فيري امبورطون بيرسوناليتي عندها زمر حالد ميلم نعبد يسعى نزال لي لاجياسكا دونك فوالا ما لي بيان بدات يعني بدان ديجا زنوزوين لي بيان سكر لي ديجا يبدان سلسلة غاف 7 قيض يبدان زنوزوين لي تيكي وين يبغانا دي حضرون في مليليت لاجياسكا أبكد سي راديلينا كون دني غاف 6 غير 4 راه يبدو الماتش يقولنا الحسين يتحمد لي زاربيتر يديزينيين يكمل يساكنين ولي توسن على كل حال جينيرالمون توسن وطاس لي رونكونطاج سلحان وكي من الشايرية حمايدي أكل الزيتوني حمايدي الزيتوني ذي معاونا فراي أمزوارو دونك من الشايرية زناتي الكاتريام أربيتر نتايت سولفي l'administration فوالا لافار دعلو أكد بالكبير فوالا الوكيلين إذ ريح من لافار أتسولي أتساعون إنفراجين
la VAR تزرم لا فيديو assistance référée. La commission de sécurité النجمع يتملي تاكينين دونك السلسلة تمديد النجمع لا كوميسيون دو سيكوريتي فوق الرئيس يون مدبر يدي الديليغي الوالي جيبونا للسطاد والنار حسين عيد حمد فتحت غاف الساعتين. Donc, on a ouvert toutes les portes et des zones de stationnement, ouverture de toutes les zones et gradins pour les supporters de l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie. داشو كان نبلي التكفي l'invitation est personnelle وزمير دارا تفقد تكي وفعض التيوي إلى قينك دونك ودي غني الرشم شطاح ما بغانا نولي الماتش إلا قد يدوم ان بارون سن بابات سنة وزرغ على عم سنة المهم تسعون اون رولاسيون دوين أرثني يوم تروح هناك أنا واحد السن يفضل السكي والأخبار يستحزنن لكن يون اللوفان كانت مسد وخام يمولانيس ويبض العفو ربي ويبليسي يون بنادم دي السود وست إديلا ويكيني تاقين الكروس لي كوليكتيفيتي اللوكال 2026 يضرون أس الجمعة ياكيني دي لا كومون دو ميكلا تسخو تزلا أزكا دونك سي الكروس دي كوليكتيفيتي لوكال وإذا روحنا الميكلا الحذر نزم الحالة دافن أفريد وتفنا هذا تعدين دونك خرج روح نزيك وقبل هذا غلقني مع إيفردان في الكروس كيما ما يعدى الكروس بيان سور ذوقنا الرحبة تزمور السكي نورمالمون تمدي ثاكيني هادي السالي القديشيس دو مخام قد السمول ودات معمر الطاسي زيكسبوزيسيون إلا نويت القديشيس دينا ويدي روحن ويدي روحنا راه داين سجاسن ماشين تقارن ديال المثل يناس لي الحوت وما البابور يروح هاكي قارن مازال إلا كونكور لي جون طالون أمازيغ لا 5e édition راه يتفاقين في دوكنا توسنا أديلي أسن 26 يفرير مازال ودنا نرى يوقف أن ومكان إذا رديلي ويكينا ما تبغى ماذا تكيم بيان سور ودي سنة غنين سورتو المزيين هذا العالي ما بغى هذا تكيم لي تمان درا الميزان كنت غني في تساقين السومي ماراثون 22 كيلومتر ماراثون 40 كيلومتر دونك لو سومي ماراثون دي 5 كولونيل رجلين أسن 15 مايو كي زادنا دونك ودي بغانا ديكين ديالني اتصلن ذويد راه يخدمن لقديش اكيني لقاتيني نورمالمون ازكا اديلي وماكار اماكار سيني هادو واحد ماكارا ماشي الماكارا الماكارا تفسوت ماكار تفسوت دونك اديلي ازكا وكدواس 11 فيفرير كينيا الوقت ديال ليديسيون لا 4 ايديسيون وماكار تفسوت 3 الحسن في 26 يما 28 مغرس كي عدى فوالا الولاية تيجوزو بور لاسومبلي بوبولار كومينال فرحة ديالني سمعونا لا ديريكسيون لا كولتور دي زارد لا ولاية تيجوزو تاكينت تزريك تم زواروت تفسكان
جماعة اسمها تاكي دونك الصالون رحبة بوداليس الشيخ محمد صالح الصديق 15 من 18 فبراير دينا دي لا بيبيوتيك كومينال الفريحة مدرسة محمد الدوليم القديشات إذا كان دينا التصريز في التوريزم يقدر شنتين قراية كيني تسوين دي اكسكورسيون أبوش أدروات جرسن إلا كالو في التوريزم لا ولاية تيزوزو إيتاكين يوث تيرزا على القلعة بني حماد أسنس فتح 11 فبراير ودي بغانا دون تقلع الكيران مع سنة الكيران سا ديبون اون فونكسيون دو لا كليونتيل ديك عزوغن زاد ربنا بأن عزوغن غاف الخمسة وربع أدون غار لاتور تيزي وزو لكن غاف 6 أدا الدين شعيب تمدا وداعسين الخلاص ودي بغانا دون 190,000 في ابن آدم دي تماس لاجونس بلانيت نتسافى تقلع ذاكي تيزوزو ذاكي تيزوزو هاد خدمة يوث تيرزان غير الجزائر ثمنا عندها دول ليكسبوزيسيون دي دينوزور اس الجمعة غازكان دونك الرحيلة دي فدو زاد لاتور نتيزوزو غاف 7 الصباح ومن بعد العاد نسينا دونك راماساج لارتيزانا نوفيل في بولفار ستيتي مخالفة بول ديكسيلونس هذا روحنا كني كملن ايما تسقارن ايما ذا الجزائر دونك ويفان هذيك غادي يخلص 120,000 إيكوالتان 90,000 كان ناقصنا سيد الشيطوح ذا العالي 30,000 هما فوالا دي فرنسا لو ريزو كولتورال فرانكو بربر يسوفود يوث لانونس هادا دينا بلي هادي لي فاسكا تمدياس أسلح 12 فبراير ذي السونتر كولتورال معتوب الوناس ذي درونسي ويبغانا يحضر القديشة كيني هادي يرجو غير لنا بارامون لونطري إليه غراتويت الأخبار كيني نقالو بتاتر لكن بالأخبار بلي ذي درارية لاكار درارية سكوين يسم ومغراس كسح الطهار لمغراس نا الشهيد نا مارتير الشهيد كسح رشيد الطهار كسح الطهار دونك ذي تدرس ناس يخلف الجهة نفوز كان أترحم ربي ودي فكر بالصفر مولانيس كان قارن هذه رحم ربي في الشهادة دواكي يتحواشتي بغا غادا ونسي داوي هكاكي تمدي ساكينين ويدي بغان ويدي تقيم يزنا سيا ثان مرتنون يميد قيمم يدنا ارتفعت
Azul Salam, bonjour. La GSK fait l'offre à ses fans d'une place VIP pour un article acheté en boutique pour le match à domicile contre le CC vendredi 10 avril à 16h. L'offre est limitée dit l'annonce du club Kabylie. Le premier arrivé, le premier servi, c'est le principe. Pour en bénéficier, il faut se rendre à GSK Officiel Store, magasin situé au 20 boulevard Wally Boumbian, stade Oukilam Tizi Ouzou. La vente des billets pour la rencontre qui opposera la GS Kabylie face au CC Constantine le 10 avril à 17h45, comptant pour la 26e journée de Ligue 1 Mobilité a débuté mardi le 7 avril à partir de 19h. Les arbitres désignés pour GSKCC sont Mechaïlia, Hamaidi et Sidouni. Hamaidi et Sidouni sont les assistants. Le principal, c'est Mechaïlia. Zennati, c'est le 4e arbitre. À la VAR, il y a Alou et son assistant Belkbir. La commission de sécurité technique chargée de préparer et d'organiser le match entre la GSK et le CC s'est réunie mardi soir 7 avril 2026, présidée par un représentant du Wali. Les portes du stade ouvriront à 14h, donc vendredi. Ouverture de toutes les portes du stade et des zones de stationnement à partir de 14h. Ouverture de toutes les zones et gradins pour les supporters de l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie. Le ticket ou l'invitation est personnelle et individuelle. Chaque ticket ou invitation correspond à un siège. L'entrée des mineurs au stade est interdite sauf s'ils sont accompagnés d'un parent et munis d'un ticket ou invitation spéciale pour le mineur. Un dramatique incendie s'est produit à Tizi Ouzou dans un appartement, coûtant la vie à un malheureux bébé et faisant un blessé au sud-ouest de la ville, au quartier sud-ouest. Le CROSS des collectivités locales dans son édition 2026 se déroulera vendredi 10 avril dans la commune de Mekla, Sarij. La deuxième édition de la fête de l'Olivier Rahban Tsmout, qui a débuté mardi 7 avril, prend fin ce jeudi 9 avril 2026 à la Maison de la Culture Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Le Wali de Tizi Ouzou était mercredi à Imsouhan, une commune située dans
zone montagneuse où il a lancé un projet de réalisation de 50 logements publics locatifs. Le concours de jeunes talents Amassir dans sa 5e édition, organisé régulièrement par l'association culturelle Toussaint, est fixé au 26 avril. Le lieu n'est pas encore déterminé, n'est pas encore fixé. La date est fixée, mais le lieu pas encore. La 4e édition du semi-marathon des 5 colonels est fixée au 15 mai prochain entre Dral Mizan, départ, et Tizernif, l'arrivée. Le départ est fixé à 8 heures. Etienne se prépare pour l'accueil du printemps, dit en Kabyle, à Maguel, dessous du 10 au 11 avril, c'est-à-dire demain jusqu'à dimanche. La 4e édition de la fête du printemps à Adel Hassan, un village voisin, s'est déroulée pour sa part du 26 au 28 mars. La wilaya de Tizi Ouzou et l'Assemblée populaire communale de Fréha, en collaboration avec la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou, organisent la première édition du Salon du Livre des Jeunes en hommage à Cheikh Mohamed Salah Sadiq, ceci du 15 au 18 avril 2026 à la bibliothèque communale de Fréha. L'Office de tourisme de la wilaya de Tizi Ouzou propose une excursion à Al-Qal'a d'Ibn Hamad, fort d'Ibn Hamad, samedi 11 avril 2026. Le départ à partir de la BNA à Zasga à 5h15. Ensuite, la tour de Tizi Ouzou à 6h avec ramassage de ceux qui veulent participer à Chaïb, Damdam, Wadaïsi. Le prix par personne est fixé à 1900 dinars. L'agence Planète pour sa part propose une excursion à Alger pour voir l'exposition des dinosaures. Ceci demain, vendredi 10 avril, le départ donc, de la tour de Tizi Ouzou à 7h du matin. Et ensuite, bien sûr, il y a le ramassage de ceux qui attendent à l'artisanat. Nouvelle-Ville, boulevard Stiki, Tour Alpha, porte excellence, et le retour est fixé donc à 18h30 sur Tizi Ouzou. Le prix, c'est 1200 dinars pour les adultes, 900 dinars pour les enfants. Le réseau culturel franco-berbère de Drancy prépare un festival de poésie kabyle pour dimanche 12 avril au centre culturel Matoub Lounas de Drancy en France. Dernière information du jour, la gare routière de Draria à Alger porte désormais le nom du shahid ou martyr Kassim Tahar,
originaire du village Tir-le-Feu de la commune de Bouzguen. Voilà, c'est l'essentiel des infos de ce soir à Tizi Ouzou que je vous ai présenté en français pour ceux qui ne comprennent pas peut-être le kabyle. Au plaisir, au revoir.